Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo House of Slenderina. Inače, malo sam čitao na internetu da ima neke veze sa Granny i Slendermanom. Tako da možda ih i vidimo u ovoj epizodi, ne znam. Idemo play. Ok, easy naravno. Krećemo. Inače, izvinite ljudi što nije... Juče je izašao klip, trebao je ovaj klip juče da izađe, ali nisam imao vremena. Tako da, evo sad ćemo da ga izađe, ček samo da povećam malo sensitivity. Ok, treba da nađemo 8 delova slike i da isključimo ova. Ok, krećemo, prvo ćemo ovdje. Otvori. Pacovi! Splinterovi, što ti? Ok, ovdje šta imamo? Ok, ovdje se ide za na gore, to nećemo. Dobro. Ne gledaj. Inače, ovo je prosta igrica, znači nije nešto previše komplikovana da se pređe. Ali ne smijete da gledate ovu Slenderinu u oči. Ok, lep sat. Ok, ima ovdje neke slike. Strašne slike inače. Tako da sad... Beži. Dobro, ne gledaj u oči, ne gledaj. Ok, vidimo tamo ključ. Prvo ćemo ovdje da uđemo. Da vidimo šta ima ovdje, nema ništa. What the fuck, kako je strašno. Ok. Jeste vidjeli? Kako su i oči... Ok, imamo i ovdje ključ. Oči su i... What? Wow. Nisi strašna. What? Ne možemo da... What? Ne... To je Granny. Ok. Valjda nas neće da nas dira. Ok. Evo ga prvi deo slike. Ok, Granny. Našli smo još jedan ključ ovdje, tako da ajde da ga uzmemo. Inače imamo i mapu. Mi se nalazimo ovo crvena tačkica, to smo mi. Bedroom, ok, dobro. What? Aha, evo ga. Nije htjelo da izađe iz mapu. Šta je ovo? Ovo je podrum, ovdje treba da uđemo. Inače zaključeno. Treba da nađemo svih 8 delova ključa i da otvorimo ono. Da uzmemo ključ i da uđemo u podrum. Samo to. Ok. Tu smo bili. Ovdje je za... What? Ok. Ništa. Samo ne gledaj. Ok, ovdje ima neke knjige. Jel ima nešto? Nema ništa. Sramota. Ok, idemo u sljedeću. Otvori. Ne gledaj. Ne gledaj. Ok, key. Otvorili smo. Samo ne gledaj. Sve će biti u redu. Ok, ovdje je kuhinja. Kao što je šprljava im je kuhinja, znači neće da pere. Ova Slenderina neće ništa da pere, sramota. Inače, ja mislim da je Slenderman tata, Granny je mama, a Slenderina je ćerka. Valjda. Znači, neću da zaključujem odmah. Ok, još jedan ključ. Super. Sad idemo gore. Ok. Šta ima tu? Nema ništa. Dops, nema ništa. Inače, ako je iza nas, i mi kad se krećemo unazad, i ako ne možemo se krećemo, onda iza nas. Znači to... What? Ko si? To bila Granny. Ok. Ne gledaj. Ne gledaj. Ne gledaj. Ovdje imamo neki key, super.
neki zvukovi kripi. Ok, našli smo još jedan ključ. Uzmi ga. Ok. Sad idemo tamo gdje je otišla onaj pauk Granny. Uđi. Gdje ti su ovdje? Našli smo dio slike. Iza nas. To. Dobro, ne. Kako skrcka ovo. Nervira me mnogo. Ok, kupatilo nije dobro. Treba još da se opere. Ok, idemo ovdje. Ovdje smo voljeli... Aha, ovdje je dole, dobro. Tu, sad idemo ovdje. To je to, treba key. Ne gledaj. Deo slike, super. To. Još samo 5. Molim ti ovdje neka... To, deo slike. Možda iza negdje, nema. Sad sam se zaglavio, dobro nisam, super. Ja mislim da sam sve ovdje pretražio. Dops. Ok, gdje smo mi? Mi smo... Ne, čekaj, treba da siđemo. Ovdje nisam bio, valjda. Dops, nisam bio. Ok. To, deo slike. Još samo 3. Inače, nekad se desi da nema uopšte, nađem 7 delova slike, a 8 ga uopšte nema, tako da može to da se desi. Neki bugovi. Ali nema veze. Mi smo the man. Ok, ovdje smo bili već. Gdje treba još da tražim, ne znam. Ok, ne gledaj. Nije više strašno. I ovdje smo bili, svugdje smo bili, ja ne znam gdje treba. Ovo nismo. Oh shit. Nešto sam, aha, tamo se vidi deo slike, što je super, dobro što se vidi u mraku. Ok, tu će sada izađe 100%. Uzmi. Evo ga. Ok, super. Sad kad bude iza mene, ima se ubijem. Ok, još 2 O, super. To je to. Još jedan ovaj delić. Ne gledaj. I čoše. Dobro, nestala je. Još samo jedan i možemo da otvorimo ono. A ja pojma ne znam gdje je. Ovdje smo već bili. Ja mislim da je gore ne ide. Ok, tu smo već bili. Mislim da je gore u... Na drugi sprat. Ali ovdje ću isto... Ne gledaj. Ovdje ću isto pogledam jer može se tu negdje krije. Ovo, jesam otvorio uopšte. Wow, nisam. To! 8. deo. To sad moramo da uzmemo... onaj, kako se zove? Da otvorimo onaj... sefić, kako se vidi zove, ne znam. Ovo je to. Ključ. Sad moramo da idemo gdje? Ok. Tu. Pa ovdje. Pa pravo. Bar mislim da jeste. Jel tako? Da, tako je. Ok. Ima da ga pređemo. Sad ja mislim da je tu. Ništa, ne gledaj. Ok, tu je. Wow, to je to. Ili za mene nije. Znači ovo je podrum, bure, super. Možemo ovdje otvoriti, možemo. What the fuck? Šta ima tu? Nema ništa. Nemo da gledaš. Ovdje nema ništa, inače. Idemo u drugu sobu. Ok. Šta tu? Tu ima samo bure. Iza mene.
Naps nije. Okej. Imamo još tu podrum. What? Jećeš. Okej. Ne gledaj. Ne. Neću sad umrem. Već sam prešao dovoljno. Bukvalno 10 minuta video. Neću sad. Ne želim. Ok ljudi, našao sam ovaj kovčeg. Sad. Ok, našli smo ovu sliku. Jeste, rekao sam vam da ima neke veze Granny i Slenderman. Ok. Iza mene su. Wow. Ovo je dobro. Ljudi, ako vam se svidio klip, bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Pozić,